Minista wa urimi kauntini ya Meru Janaro Gatangui na watanirite na maabitha bangi bathirikari ukinya ki factory ya kaua ya Nukunwa Kithi athi ira ndene ya kirindene Kiembe South Moroto yo ndionga ya Ruare yukare ukinya mashini ya kuthia kaua ira yeyani ni gavana Mutuma Ntwethingia ibayukite kanya kautariria wendi bwa thirikari ya Ntwethingia hutetheria kuriukia rwangi rwa urimi bwa kaua ya bura tutaririo mwandiki wetu Antheto Dennis Mugendi. Maabisa barwangi rwa urimi thirikari-ini ya kaunti ya Meru batongeretwe ni Minista Janaro Gatangui na abisa monene Isaya Baitoti bakinyite kiwanda-ini gia kaua kia Nunkunu athi kiria kiri interesi ya kirindini ya Kachio Igembe South ukiraitha kuria mashini ya kuthia iria thirikari yejene ni kenda kwagirithia ngugi aramu bawita ni mishas wa kaunti bakeja kathithio bwega kenda wathimirwa werwo ikirwe imwe wendia gwatuika ikirwe imwe werwo ikirwe 10 gwatuika ikirwe 10 na ndike tumitwarire kwenda gitumi batu tureta ithimi biu weighing machines no ntu into bibinge twita kugura thokone kinya fertilizer ngigura tiko thimairwa kinya ngigura mbewe mpembe tiko ukero kilogramu 2 kana ikirwe imwe ende batu twaja mundane na ukianda mario yaku jaja ukendia kithuki ukero rira ndiona yakarira magana jairi rira ringi ndiona magana 3 utukuona utu tukugwetania ai tukwenda kuma mantune jau no nturimi bwetu bwa Meru turenda kubwethia ira itagwa kilimo biashara na gutengo genge His Excellency Gavana Mutuma akuunjia huko ibuje imuunjio kanisa ene na ndari unjia mantu akauga nkuruki mono ndo areta akera antu kauga ntuku neji karire wana ndora urimi wa kawa ni urimi bura His Excellency Gavana Mutuma Ntwethingia ekite kipaumbele na especially science yetu kawa ikabuya muno traditionally tumenyerete mantu amira na mayani lakini nukuona kawa kareo niko compliment i cash crop susi ire mira ni cash crop mayari cash crop na kinya kawa ndi karere cash crop ira yomba kinyo sinda mira kuende thank you very much no tu appreciate effort you work vime na ituwete kia twagendelea tuli county government utetheria kwa sana kiwanda kirungu ni romo karidigiti kaunga kiririkana nikyo kithiritwe kithithitio bwega kaunti yonde na kinya kirina namba aria arimi bethiritwe bakiri wa bwega bo akarinde bakuromba gucokera urimine bwa kawa tontu ni bubu gutigia pakti kona na bonde ne county ne ngosete leo Meru county bia kuromba na imba kwa kuringano atu bajeruta ngono ndu betembele sana iba ongele mbakawa ndo kwa kana pesa sana twalite kaunda na bonde ile 12010 number 2 kwa ile 125 au ndio twalete kilo ngiri bepte na kilo 8 itwalite ngiri 100 itwalite shilingi 123.40 at factory nduto ikala shilingi 119 pakinji 116 sorry ngia ile 116 edit mboni athiarite kilo na 3 o 340 ngai na tethire ngavana tuthigira na tona na aigua kiro yetu na ntiko na twicumbuka ringi ungi gogombeka kitha komba kona input itu ikwiro chamani akuaira cia kaua muno fertilizer kaunti yetu tetheria. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwanda-ini gia kaua kia Nunkunu athi interesi ya kirindini wandi-ini ya Kachio Igembe South, kaunti ya Meru.